MOE KETAU ni fonua VAKAUA mai tomakitu kau patungan motua tugungan MOE via Deo matua opai maini Mare ta mau e pongpongin ka inga tonga ko li ke uhu whanga mohe ngahi talwhatapu kotoa pe wha o atu pe miheni patapu atu ke a hau eiki ka ma haatahi whanua, haataki lotu te mo e ka inga tonga kotoa pe wongo atu ke e tau polokalama ko ia i he pongpongin polokalama ini ku ma whahoko atu he pongpongin ke polokalama ini hana ua lava ke whahoko atu pe a mo e kantiteiti ko ia ki wawau taha wha mo e kawe inga ke tau VAKAUA ma upe mo e eiki he mea kotoa pe he TAIMI kotoa pe. Tau ku whawhiawhia whoki ke taitali rei ki motor he pongpongini, ka take o se atu pe tau polokalama, ke au atu ki a teki nā tolu kotoa pe, tatau te whito ki he kāinga kotoa pe i wawau taha whā, o tatau pe poko whewhei tuu i tonga pe mo murini ku ke iai, koloa pe ke au atu ke te koe polokalama koe ni, koe ngā koe polokalama ini, pe mo taha e kau kanditeiti koe ia ki he whiriwhare area i Novema, ko LATU NIUA LEPOLO. O ku taitali rei koe i he pongpongin, i hotani e LATU, whatanga pia ku le rei mea pe me i wapauna, ko ilo pia ku lahi ngai whatongia ku whakahoko,
Tata fito ke taimi ko ne campaign ko ka taimi ni lahi ai ke mo malo lo ko nga ko lahi ko nga nga we fa hoko ka ne mo ia ko lava mai ke fa hoko ta proclama ko ni a fika ua ku tai re ko proclama ku fe haki da ku fe haki ai tunga ku ai campaign ni helolo ai ba ala pito solo mau fa mari ko fia pito ke fa ko ate proclama ko ni pe ko be fa ngai kala fa ta ko ke osi a faki kau atu i proclama ya hadi ko i tunga ki ai ko e lolo he hadi mo i campaign o ku ke lere ma fana pe ai kau tangata na kau ke fiahi o e fi ferere o tau ni ya o fa fia mau pe e ma fa fe taula ki ngai fe tu ma ngai vai hala o mo e kau pa to ko o da to kau i he campaign ta te fito ko wa nga o fa fe fia pito mau ngo fe fia ko ke mau fe se so fa au ai kau atai na pe lo to le mo e fe fia ko e po ki e ho e ki mo tu i mo ka kai e fo noa ke langa tau fo noa ya tu uma o to e fa fi maria ni mo to le yang e ka au ago ye pe solo ki kamata to e fa fi lo ke ho ko ko ye mon lahi apito o ku fa fia fo ke taimi fa hoko ai pa ko e ben he taimi o gai mo ka candidate una ui ki toinga ka candidate ke tau campaign ni fia o fani pe pa tau campaign ma tuanga pe ke kakai ke nau toki fai nau whakamau pa mo nau whamaa po ke whahoko ke nau whiri ai koloa ka ke hoko ai konga candidate ia ai campaign ko mea ia ke whai ai whiita aki mo whilau aki ta kona ku hoko pe wa taha wha pa kone wha whiwhia taha ia ne tuu whoki a wa taha wha mahino koe ko mo kau candidate koe wa taha wha ko mo me maha mo toko nima ai o ku ia e whakafofonga lolotonga sa ia mau piukala pe ko tui koe ngahi wahenga ko toa pei tonga me he tonga tap uluaki ki tonga tap taha fitu o hange pe whoke whiriwharearea koe ngahi mea ke he lau e toko lahi koe ngahi wahenga o koe nau kau candidate koko nau lotonga whafuha i kakai koe taimi koko whae campaign koe kakai au tau loto ke tau whi auhi mo i ha campaign ko ngahe ko te lava pe o tuhifo e tama koko na ni whae whafungai o mahino re ka kita o ku mao kita whalala kakai he taimi ko ia pe te huku whare area ka koe mea whawhiwhia ia e latu ka ko kolet ke wiko o si foki na ta talanoa he konga koni o na ke talanoa ai ke ka wha ke patseti ke wha uko ha patseti mai kakai mahu inga ke whakahoko ha patseti pe hei tua tu ke patseti au fa mai e pre angai fa area ka aku ko taha ia ho planning a we ke fa o patseti ke lava o patseti me do me kakai ke te lava o alwatu mo ia ko fie ma ia kakai ka ko ate fa mari ko ni ke talano mai mo i he ta fa ko ia fa loloto mai fa kau ko ia ke lava ke mahino i kai nga wa ta fa ala pito solo e pa mari ka hoko ata i pe he ka venga ta tau ke la ki ai koe kamata e whakaukau koe ni na na kusio ki ngā ue koe nai whai e tupo ula ki ona whatau ataina. Hangai pe ko plawe ki mua, hau mai ai ki hene whatau ataina ki tau tolu, hau mai ai ki he tangata ko puriki uwea a whamango, na ne lava o tau kawei nofo mai kakai. Hau mai ki hono taimi. Ama ki ke premia malolo o samela ki spohiwa i he mea mahu inga ko i le o kakai mahu inga tahere vai pe ko whamalo atu ka na tolu o whamango tupo ulaki a whamango pe ka kris i he ngawe laina na u whahoko pe a leongo kai ki hau hata haia ka koe nai e mea mahu inga na lava o whahoko koe taha woki a whika wenga ko tau wa umai ki ahon ko tau whakatolahi ho tau kakai ka whahofonga kakai ki whare alea mea le rea mea mau inga ia koe nu tau lava tau tolo o ausia ka wenga ko me tau mua ko ia koe ahon
Tige kia hakawei ngai te tauhanga o ange mai kakai. Tau te whitu ke mea kuku mea whakapaanga. Hapat sete. Tau, koe whakatu uia me whakaukau na mau. Ko lawa ngahi mea e ke totonu mo mea whakalao. Koe toe ni haki tēnari ki awe mai kakai. Tako no whau ngā peo nai. Koe tau whau hapat sete ke o ange mai kakai. Toko lahi taha e whonuani. Kono oange awe ke whakalao I wharearea. Pe awe ke whakaukau te talanoa I wharearea. He ko mahu inga au pito ia. Koe taumu e pacheti ko ni ka inga whanonga pēki solo. O koe ke taumu a pēki o wau tahwha. O taumu e ke whai wahenga tahwhitu. Ke ne hanga o whea we whea mau whonua whakaluku fua. Koe ke te whiriwhiri mānako ia. Koe ke te soia kisio lau tu unga ia. Ke ko hai tautolu. Pacheti oanga whenga maari e kakai langa whonua ke nau whau pacheti. Ke whahu ki wharearea ke whalao. Ke toko ni aki ho tau ngahi tono no. Tau te whito ki he kakai. O kui kai ke mau hanau ngā aue ka nau alupe ki uta ngā aue. Tau tai. Koe ngā kakai whine. Mahino ka pito. Au ke taki mamata. Koe ngahi tūku ke he pachete a prea ngā hana ke lama mai ki ai. Mahino au pito. Koe toe ne kakai. O nau langa toko lahi tahe whanua. Ko tau tōru. Ai koe kakai a ko loto ke ala ki he nau whie mau ke whakalato. Whakakakato. E au ki ai toko ni ke tau potako ki la. Ko tui koe vi sone mahau inga ia. O ne tala mai. Ke tau wako. Ke tau sio mau pe. Ke kakai o si iwhi ke tau tolu. Pe ko sio pe ka tau tolu o tau mau lao taha. Uka ki harau mau anga paanga. Te ka ono solo wa en. Koe oange hapacheti. Whau hapacheti. Whahu ki wharearea. Ko koe lao. Ki whai hatokoni. Pea ko pehe e solo. Koe kauen he kautangata. Hange ko awhamangu pa mo akirisi he konga ki muini. Koe kautangata nana. Hifo ki lalo. Ki he takere. O masiwa ango. O ne haki aki. Lawa ia. Toi no mea no whakaivia fui haki aki koe. O whakahaki aki kia iwi. Ko iwi o ha. Iwi o paanga. Iwi o pacheti. Ke ne hanga langa e whonua. Ki tawa uke tuunga. O whakawhie maari ange. Lawa ke tāna ke pue anga. Hangahi tuku hau. O lelei. E whakalele ake whonua. Mako e konga ulakia e ku kamata lawe atu ki he. Ke mau inga o e oange pacheti. Maha mai kakai whonua. Ke iai hanau reo. I he mau inga whakapaanga. I ho tau ki whonua. Koe. Malapito, e LATU pa ko taha ni ha whakaukau lelei. Ke ngā ke mahino ki he kainga ko whanongo. Hangai koe na ke whamatala mai. Koe patseti koe ni, o koe ke uhinga patseti koe ni, ke patseti ko whahe pure anga. O iai pe patseti e pure anga, nau whahu ki wharearea he tau kotoa pe, hoko koe lao. Pea hoko re waia koe patseti ke whaenga ki e mau kotoa pe, ngā ue whatutu ngā ue pure anga. O ku ke tala noa ko ia ki he patseti ma wahe pe ia. O totonu ke whau, o atu ki wharearea ke tala noa ia i ngā kapau e whiri koe, e wawau taha wha, te ke whau e koe patseti koe ni, o awe ki wharearea, o whakalao iai, pe lava rewa ke toki inasi ai, ai ngahi wāhenga kotoa pe e taha whitu. Koe whiu i e lava ki whaikei, e whakaukau he tai nimi. Koe patseti koe ni uke he pe ia me he paanga tokoni koe whakawharearea awe ke ngahi wheitu e LATU, Koe. Koe. Aia koe mea koe ni uke he pe me paanga 3 kilu o mai koe wharearea ke ngahi wāhenga. Koe patsetia koe ni, koe patseti ke he pe ia. Koe hae anga e whaunga e lava ke whau a ke patseti. E ilo whewhe ngahi, o waha ngahi whia mau ngahi wāhenga e o atu whau a ke patseti, pe koha matai whika pe o ku lava pe ke whika i o lava o tohi koe patseti eni ke wāhenga taha whitu, pe e ku lava ke o mai e ngahi whia mau ngahi wāhenga taha whitu o whau a ke patseti koe ni. Malo apito solo. Koe tuu whoke he taimini, koe
o si whanongo ki tau tolu e ngai whima o vividi ko e kakai. Pea tau ilo he ahoni ai ngāwe ko to ton ke whai. I he tau lahi e tau whetakai mai me tono nou e me whi amo kaki. Tau hanga to tapa whetong paanga. Tau ilo e tau tolu. E ka wai ono tāna ki mai me ngai wa e tau no ko toi e nau ngai whima u. Pea kotoia ko whima ua wa tafa e mi tatau katoa pia. E me ngai wahe ko kona. Pea ko hai mea ko unau tahai ofi ai ki nau whima u taha. Pe me e whau e patseti ko ni. Ka kotoia ia he ke toi ke hange pe ko kulawe ni nai. Ko e patseti ko ni. Ko e nofo taha pea i he langa whanua ki he ngou e tau taima tak mamata. Whataha mo i patseti ko e pureanga. Na whingawe aki. No langa ko e tau te whito ko ki wawauni. Ko he ko whanongo ki he ngawe kon o ngona mai kone e malai mga puna no teu ke langa ko ma wawau. O ke mau ke hapatset mai kakai. Ko ke mau e influx ha ke langa moi ko ngai ho tere. Whai e pureanga umea ko yo. Ka koe ngoue pe o mo e tautai ko pau ke whawhanga kau flow e wa koni. Ko taha e ngai whatongia o tonu ke whai e patseti koni. Pea ko osi mateu pe ke whahoko mea koni. Ko mea ko loto koe ke anga haki patseti. Whakaluku fua ma ai kakai toi ngai whanua ke nau whai ngā ue koni. Pea ko nau wahe ia au pehe anga uwhatata ki mua. Ko anga pene whakatata. Ka pau e fo i tau e whaa koni te hua ki wharearea. Ko e hongo fulu miliona. Foi tau e wha, koe estimate ia. Ko no patseti, ua po ne 5 miliona he tau. Sai, wahe mai ke ua po ne 5 miliona e wahe e tahafitu. Koe ngā ue lava ma lava lahi ia ko whahau koe whanua koni. Lava eri. Pea ko tau isi ilo pita toi ngā ue ke whai aki. Ia awe ke he community ke nau whahau ke ngā ue pe koe. Nim whai pe he nima pure angai ngā ue. Ko ni mo community ko whengawe aki pe whengawe aki ke tau wao fi kakai tau toi wao fi mo ka ngai whapureanga ke tau ngau e whanua ko ngau whapureanga e solo ko ki nau tau ko ka professional taha ia he whao meu ko patseti mo me popo solo mo e hafua ko tau tolu ko ni mau tolu kakai whanua mau tolu te mau whai ngau tau wha mo pe ke ahi ha se niti ke whai a ke ngau e ko ia. Ka kono wha upe ka lao ia ke mahino wha ofisiare ko e wha ua patseti mai ka kai whanua. Ano pe so Ko tu wha aki ko ia e LATU ko ta nofo pe ko ke te tala noa he patseti ko ia ko ngā he ku tui o ku ke hange ko whamatala ko ke whai ka pau ko fō ngā ia o ku mato ku mahu inga a pito ai patseti ko ni ke lava o wha ke te lava hu mo ki whare area hange ko ke tala noa ki ai pei ne mahu inga o ku whia mau fōki ke mahino le lei a pito ki he wāhenga pe mo i kakai ko na whanongo ai fō ngā ko ngā e hange ko ni ko ke whakarika mai ka pau ko fōi matai fika o ko matai fika pau ko anga pe tau pehe ka pau tau pehe ko hongo full miliona he tau e wha aia ko ke pehe ko ua po 5 miliona ia i he tau pe toki wahe le wai ai ngahi wahenga ko ia e taha fitu ka ki mo ko ki te tala noa ke fika e lava fe o whai ngofua pe o whai ngata anai ke lava o tau whama wahe ai ngahi mea ko e whai he patseti a kakai tau pehe ko patseti ko ni ka whai ngoa ko patseti ma ai kakai ko ngā ke mahino na ke he e malama fe ke tau whakawhama wahe ko patseti mai kakai ko patseti o whahe pure anga o koe whuke ngahi mea pea i ko ngahi whie mau i a kakai he report whare area mga mea ko ia tēnā whepaki ha TAIMI pe tēnā e whinga i peke o tēnā whepakpaki Koe tari ki hai solo o ku he keke na whepaki ka tēnā whingawe aki tēnā whingawe aki ko ia he ku koe ngāwe whoke e whai pure anga koe se vesi hai whie mao koe kumihan koe kume marketi koe fua mea kai e kakai kono substation hotere
tokoni ke ka ko mo ka kuai ka ia ku hanga ki ko ni fa tata o ma to lo ku ngowe pe ka to la ta ngowe mo to tai o ku ke te haia te whakatau ke te whakatau atu ave ke ka mi to me ni pe mi to me ni ko ka business na to whakatau atu o ki to lo ko ni ma la lo to mo ha pe me mo ki tangai kaha pe ua e ko e mataika kilo e fiha o fua au moia o ki ma ua e mau mo ui ko e fua e kawenga ko e ma whakata whare koloa o ka whaki ko natula ia e patiseti ko pe a hanga e prea ngā sa pitaisi mai ngahi Tabo nga hende ki foi ni ha o fua ke ka mataka I ko fo tau pe he kana ave fo ke foi patse ko ke poate Koi ni ke ave ke pure anga ke atu ko he fare pa anga o mai ki he office fare area ke lava o kuai hatoko ni mahu inga mola se uma ma ko to nga ka kono ke fonga nga we I me ala nga me ala kono ko pe o ka kai fonua ko me ko se te ai ka kai la fonua ka kai masiva nga we fonua o hinga ko whakaukau ai VAKAUA mau pe pa se te nga ka kai mo pure anga whakaukau Koi ko me mahu inga ia e LATU pa mahino o pito e talanoa kuku ke whai he tawhaaki ko ia. Ko mea ni e tawhaaki ne taha e lava whai e wakai atu ki ai e kakai ko ngā ko patseti. O mahino o pito ke kakai e taimi o ku hange whuki na ke talateu aki e whakamatala na ke whahoko ai kakai na nau whakahoko ai ngā ue ko uhinga pe ko kakai. Ai hanga ko na ki tala no ke to luaki ka puriku uvea a whamango pe pe fo ke a kirisi pohiva e na tau kave I ko e mahu inga ole o kakai a pa ko tui ko tau mu ai e patseti ko ni ku ke fie mau a ku ke tala mai e whakahoko ia ka ape ko ki whare area ko inga ko tau mu ape ko mahu inga ko ia maai kakai ke mau he kakai ai se niti ko ia he ko ngai ne taha e whai e tala ngai Koe paanga e tolu kilu koe whawāhenga. Aia koe paanga tolu kilu whawāhenga. O ku whoaki ia ke ngahi wāhenga taha fitu. Ai unau tak tolu kilu. O koe whakapaanga nia koe paanga tokoni me he pangia mamani pe koe paanga tokoni me muri. Koe tuku hau pe whanua o kuhiri pe ke tuku hau koe whanua. O fua ake e whi paanga koe ia. O koe me ngahi mea ia ahi wharearea koe ngahi fia mau bibiri ai ngahi kolo anga ko fai pulang ko ni fale lalanga ko ha fu ngahi me una fai o hiri pe moia ke to hau e fonua ko fe hu ia ko loto ke o atke te ko patseti ko ni ia o fua ka pau te tangau agi pe fu I hongo fulu miliona he ta e fa ko fu mata fika fa random libe ko ka mata fika pau ko e to ki fai ngau ia ke ma fika pau ka pau ta pe ko hongo fulu miliona ko ni he ta e fa te ke patsedi I ke wahe ai ngahi wahenga taha fitu I he polisi ko ia ke awe ki whare area e whakapaanga me whe ia. I he koe uhinga e nā ku whae whakaukau koe ni o ku o si koe ngahi matawa ia o e paanga koe ni o ku mao mea nā e koe taha ia ngahi whehu I he whahe takai hola kimpe ni koe paanga koe ni e mao me whe pa koe ku tāria ni ki ai hanga pe mo mea mai ki ai koe panga koe ni o whenga ke wahe ua mo pure anga wahe mo pure anga no whakapaanga ke kau patseti pure anga ka kia ka pau I loto ai ke whao I loto ai patseti mai kakai pia toenga ka pai hato no koe uhinga ia o ngāwe koe ni ke tauha o whai hato koni ke kore ke
ngahi fonua ke he lahe ngai pa anga tokoni ke tokoni mai ke subsidize pa seti ma ai kakai ke support hange pe ko me ko ne pure anga ke ya ko mo ui ko ha te fitu ngai potunga we ke nga ha nga tong ke potunga ko pa seti ko ni ko al nga tonu ya ke levolo o kakai ilalo kakai masiva aya ko kono pumia pa anga o ku pape ke te tu hau i foke mo me ko ni ia pape ke langa kai ta na ke tu hau ko pa ka ko tari do no ki o fe wi solo o ku ia pa anga o ku he ango pangia mamani mo na mai ko ngai to ko ni ke mai o ku la we ke fa pa anga me ko ya hanga ko ta ta fa fonga te ni la ba to ko ni ko tu ke ngai mata pa ke to ko ni ke pa se ko ni ya smai no pe ko lawa pena fa o ngai me fa la o kia ko tau mu a ia ko ke kumi mai hapa anga he fa ka fofonga mo pure anga pe mo ke pare mia mo hai fu na loto pure anga ke fa nga o ko ni mai kakai aba le o fe fa pe sol ko ke to ni e fa kari ko ia ko ia malo apito e LATU ko e tape ko ho fulu miliona ko ni he tau e fa ko ua po ni ma miliona ia i he tau ka pau tape he ko ke hu ki fare area pe ke fa o fe budget ko ni o fa ta mo ke ho fulu miliona ai ko e ua po ni ma miliona e vahe e ngahi vahe nga ta fitu he tau pe i abalisi he paanga e tau pe ofi pe ta kilo ni mamano ai ko ta fa fitu pe ko ta kilo ni mamano he tau ave ka fika katoa ke ofi ai ko e ma o he vahenga ko to ape fo i ta kilo ni mamano me he patseti ko ni o toko ni ke vahenga ko to ape ka pau ko fe mata fika ko e hongo fulu miliona ai na ke tala mai foki ko vai ua patseti o ku ke palani ke ave vai ua patseti ke fua ia he pure anga he nau patseti fatau ta be ko ni ma miliona ba mai reva ni ma miliona me ho fulu o kore ia ke subsidize mai he ngahi ka tona ko me muri ko nga ke nau tokoni mai ai o fakakato ka lava ma o fo i sino patseti ko hon fulu miliona ko fo nga pe fo ki fa he pure anga he tau patseti lahi ko pure anga ko fatau ko ngalahi ai o ku fua ia me ngahi pure anga me muri pe ko tu lahi pe ngahi pure anga ia e te nau fia na do le fotu ke fai ke nau tokoni atu ke kapau ko langa fonua ko ke fai tokoni ke kakai e lahi pe ngahi pure anga te nau lot pe na tore ke nau kau hono fapa anga e patseti ko ni ko ngata haku o ku tokanga ki ai ko ni ma miliona ko e ave ke fapa anga he kakai ko fonga tana ki paanga ko e pure anga ko tuku hau pe lahi taha ko ma pe tuku hau ko ngai activity ni ko ma pe me fangi business me ka lahi taha na ma me tuku hau ai a fok kapa e hiria te foi ni ma miliona kapa ko ta patseti ko full miliona e hiria tu ia ki he patset ka pure anga o lo donga te fesiti fo ke patseti pure anga ta un ne ua ka hiria tu ki ai mahalbe o ke tui e ngari wesi ai koloa ko fatau he kakai ngai feitu ngari hiki tu hau ha fainga tafaaki o hilifaki kakai ka lava fe patseti pe ku ke sia ko ke me ko ma me ai te lava lele yang ia e fangi tu hau ko kapa hiki tu hau ko ka me ala ia o ko te taha foki e whakaukau o ku ngahi no whiu ia e pe hiki tu hau. Kono ko e tari moni ko ki ai e lawa pe o hiki tu hau ia. Ta i hiki si ka lawa tānaki. Ka ko e taimi ko e alua e whi patseti ki kakai. Ko na ngawe i ko he whonua pe tānaki he pure anga tu hau. E over miliona. Peto e fuulahi ang iya. Ko e laia e mau. Pau pe ki tau ki whi tau laki mo ki whaingata. Ka koe ki whaingata he time si o time no. Pe a koe tuku hau o koe lawe mai ki ai. Pe o ku pau pe ke e sio e pure anga mai whau pachet ko ni ke ai ka whetu e ki tāna ki mai mi ai. Kai ka usia e whi ka weinga kono langa e ki hatu unga maolunga ai kakai i whonua whakalukufua.
Mone apito. Koe mea ia ku. Polo ai. Koe. Hai fia to ato apito ne foki mai ana. Ang mahi no bea nga ruis kan ko to matangi mo matangi afa ko sunam mon be hok fate tu mo amanak o ku kau e kakai i he patiseti whakaluku fua e whanua ke iai hanau whainga maari am pea nau ngā we tau wharatai e lawa he patiseti a koe ni hiri he hanga he tau o ta ofi o atu kone ai kakai ko kau ai tutupu mo ngai whanau maari o kau he tori tene lawa e whakasisi he kai ke lawa ta ofi ka e lawa whakasisi ke hoko e palopare ma kone ke ngai no fo mari te na ulam to no fo hen nga we i hen to mo we mo alu kita so ko ta to ko ta hika ke no fika fa no me fika te ai mau anga mo ui la hita resource la hita hai fo no ko ta ke au lava ta to fa hoko ko fa hoko be patset ko ni ko o anga ke kakai tinga me pure anga a na waka to ta i fa nau ko ne to ko ne ta polo mai ha waka tope ka poko wawaun soko wawaun ki ha ko ma ko waka peta waka toutai ka ke lava pure anga ya o kun ha waka toutai ke to kon ke ko ko inga e patseti kon ke fai ha kumi ke to kon ni e ka kai ko hader me fok me mot o ko ngo ilahi ke si e ka ke lava o supply e ka i firma e ka kai ko uhinga ya fa budget ko ni ke ia fanga mari lah e orang mai kakai langa fonua ko ke na fonua ka ko fa halaki ya wi ai uhinga ko e hiki e tu hau ke tana ke budget sai pe kai dia ngote tau ki mama tan si ka ko ni vilo mai ke tau ngala ko to Mona lu hak no ke o ke tau mo ai ka inga ko Mone apito e LATU ko pape fok ke peheanga ai whengawe aki pe mono whao hanga ue ke langa whanua ko pau ke TAIMI taha te tau compromise umea ko hoko ko pau ke tau tari whanki mamahi iki pe ka koe lele loa ko hanga ko lau mea koe lele loa ko e tō atu apito a lele loa e inu he ngahi peitu koe i he lele loa koe tu koe ni koe a baba utaha whaa he i TAIMI mi LATU koe hanai ko ngā whoki ke ilo he kāinga koe te ke nau alu natu ilo na taupo ko hae mea hoko ko whewhi tu o wau taha whaa ai a koe ngahi ko ngai o tuu he whanua i wawau na pia rewa a ko ngai o wau taha whaa ko ngai ke otomotu ai a mau ai ko ngai ke whanua pia mau mga he otomotu o whataha i katoa rewa ia ko wawau taha whaa ia ka ku talunani koe hanai ai ngahi fia mau vivili ko ia ku ke lava o ilo i mei wawau taha whaa o tatau pei motu pe ko ngahi kolo hankolongo mapu ko pangai motu mo ko hanai ai ngahi fia mau vivili taha ngahi fia mau vivili taha ko ke ilo i me ka inga ai ak tau sio atu e lava he patseti ko di o solo ko teu kamata be me vai motu ko motu ko al ko mau anga mo ui lai kahami ta ko habe ula ai ko kono supply ngai fi mau fa to tai ngai motu tau ta ka wan ice poloka mo penicillin mo hafu e fa ia he patseti koni kono to koni kinato angai ko na wafu ki wafu halere ko na halanga ia ko ko po ave na tau na po mo na ki waka ke atame wafu na to ha tamaki ya pia ki uta ko na ngai api uta o to fe ma pe mo ia he patset ko ni ke tokon fatah me pure anga ko no langa ko no tano na hala na la le repe ngo we ngo na te la pa komisiare ha me pe ko iu ha la ve ni nai o ku fai ngo fua ke te langa mai mo ui i uta pe mo ta ko to ngare wa tau te fitu ke va he longo mapu
mo vai malo vai hifo ko tau ko ni ko na ko tatakai o loa e campaign ni ma nofo mo feo mo va henga ko ni pe pegi va o falo fua o ma wa fi ma we vid ko hala pure anga tau te fito ke hala ki uta hala ki ko ku talana ko mo na tolu ko na palo pare ma fi ma we vid ta ha pe ya a TAIMI ko tu uhai ke te lava o ki uta ke te lava o mai hafi mea kai ki maketi pe ko me mo family ko no fokolo ko pau pe ko lu e ko pau te fatata ko re matua pa re matua TAIMI ko na fale rat mo ki ka matangata o ku ngowe fi tu mala ko matau mau ai mau os he hal pure anga i hal ka malu e maha fi mai le tolu pe ua ua ki he tolu ni ngoe anga ahoni e rea tupe me le rea tu ne pe ngoe ko fi mau ya va he hi fo kin ayo bantu be ko fonuan tu gi ti to kata maki haki o fi mau ke ya ki he ngoe anga ko na tolu na fai nga we la ta hai fonuan an ko to ka va ko le vanila ayo te a wa ve mo la ngau te fai mo la ngau e mo ngoe to tanaki ke mo no fakalahi misin palau ke toko ni ke ngoe ko tata be mo vai moto o vai pangai motu me tatau hala ka mo me ngau ki uta ke vai motu ko nau to tai mo baka to tai mo na wafu mo hala ko fakalaka ye mo uia ko tui ko pacheti ko ni tene fai to ko nia nga we pe ke ni to ko ni sikakai o ku pa tol go mai motu ki mama ang fai to ko nia pe ai nga ko nga ko no sa tai se utu ai ngai pa tu tai ai lo to ngale pe pu anga ko hokwa tu pe no po i ka te ai ko pe mau inga maria ai fa to ngia to ton ke anga na ka kai po mo ko tui ko ngahi me ai ko fi ma ula ta he TAIMI a gua ki mai pare ma ta solo te e kau nga kau he pachet ko ahoni ko hiki mama fa ko lo papa ko pe to e honge ko va ta mo a kau papa nai to ma lo ni ta o e wan no a ke ka kai ki mo ahoni ko ke la fa ke la va o ma wa mi sini fai papa ke papa tonga ke tokoni ke langa fare me langa falakala ka fonua anga ko fawe ngai ap te tale palo pare malahi fa ke palo pare ma ko sio lah pe aku no me ngai wa ta tau pe va motu o a ki va hi fo va pa ngai motu o ko fitu ko ya mai akau papa ha we matangia holo ke tai pe la te ngai me ni tai a te ki ha mi sin fai papa va fonua va uni ka to tata be mo ano ngai api uta ka tanima pere akau papa ko taha e whakakau e pasi ko ni ke a mai e toko ki ka kai langa ngau e pe ka kai na wala to ko lahi te founga kai fonua ko mako e umea viviri taha ia he kai vidi ta fa te fito mai ka wai ko mako ko wahe ai vai ta fa ko tu la ve ngo fu ta ke matami pe o fi mau ke fa le e wafu we mo ngai fare hu fanga to malere pe pure ngai popo la ya we ngau ko ya popo pe ia ka kato mo ngai va mo ngai kolo ki ku tu la we ngo kwa ki he pata ngai ko tanke vai alu su ale ke la to ya la a to fa la he tanke vai po ko fa la he vori me ngai tanke vai alu ko to ko tu ko ngai fe ma we viri taha ya honi ya o kuai me ngai fe mai fe tu hange ko ngai motu kau e ngai fe tu whaka ofa ngai matatahi te ke lava ngā uri ki ai mako ki matatahi pe ka pe ku ua ko
tau koe whangi wahe motu, whangi risoti, ta hambe. Ngi fitu koe. Koe amanaken ke tau KETAU mai wakapuna international lo kiwa wauni. O firma o ke tau langa ngau mateu ya tau lah. Ke tau tari ya tak mamana. Koe mata ko wahe motu. Ini pe kumhako kau tonga TAIMI ni una wala wakamato fa pe wa ua pe kutolo. Toenga kau muri kato. Pe ko e mawe ke toe tanaki he pure anga tu hau ko ya fakau ka i hano tanaki falere ke tokon ke patset ko. Kau e panga tu mata to fa pa anga more lahi taha he fonuan. O fe mawe tanaki lere pe o mai ke tokon ke patset kon ke la mo ya kapai. Koi. Ko ya solo. Mona pito e LATU ko konga mahu inga apito ia tato fito ki he wahenga ko ke kantiteti ai pa ko ke iai. Ko ngahi palaparema ko ku hoko he TAIMI na wakai fuki ngahi vitio he ngahi polokalama osko matangi. Na sai pe uafu e whangi motulahi. Na e wheka pe mo malo i pe na ngau lelei pe. Ka ko uhinga fuki ko ke pure he tahaya ke TAIMI toa e matangi. Toa ngai matangi ko ni oku na e toki tonga nā pia ni hanga mau ia e whanki wafu ngahi o tu motu o tu palaparema ia e whanki o tu motu ko palaparema nia o ku hoko ia pe ko tu e malaba pe ki hoko i wawauna ko ngahi ke tawhita ngahi motu ai lahi ko e more kakai i tahi pe ko dai ko ku hoko e ngahi more ko ia ko e mea ko tala mai na e kai ai ha mea whakahau mo ui ha life jacket na kai ke sai ai telere tio na ke o kwai ngai me pehena tala mai pe na kai ha hina pensinia ke spare maha pensinia na ulere pe ngai te kina baka ko ya ngai palo parema ko ya foki ai fai sio ki ai o ku fa sio ki ai ba ta fa ke solo pe ku osi solova ai me pehe ngai otomotu osi takta hapena tolo ngai me malu in ngai me pehe ke oku dele ke te kina to ko tu puke he TAIMI ni te ke u tokoni pe he ia ke pe ke agala saketi ga ko pi ko tele ti o si ai penga hi me ni si tufa ka tu fe mau pe ke to fala pe hange ka pe ka pa ko fare vai ko senta ye pa ki otomotu ko hunga ki mama ke ia hanga hi ha ha polisi ai mo tam e kuna ana toki na frango na toki uta ki kolo na hanga go fisa kolo ke na report na TAIMI una ala mo ha pe tang pen la to na fa na ka na tu tai ka kolo ke ia hana na fe ke supply ke haf ke na mo ke tana ke tokon ke na o to tai ha fa tamak te na la pe o tenga mai pe ko me ai ta fi ma uta e vai mo ke to va ka fa mo ko le ya hange ko fare mahaki to ton ke te fa mo u inga e fare mahaki fare vai ko e apori ko ngahi upot ngawe te na hanga ke na tokoni ki he malu mo e hao ai ka kai ngawe ai fonua tau te fito ki va ta fa tau pe mo wa hifo ko e va ta mati a fi ton ke tu mo stesine ta i te fisi he ku ia fo ke office mo u ia i te fisi ke ko ngawe pe kon ke whakakau i pati au e o e whakakau i o e mo u ia ka i walo ka pe no mo lo TAIMI ni o sai pe ngahi waka ni ko sia na o me pe pa ni ko ya me pe ka ko i fi ma ta ha ia na to ko ni pe ki ave ki ka kai ta poto ka ki la lo ka ki na fu ma anga ha ma anga pa nga fe ke mai fi ma ko ni ke la ve me ya iso mo la ya pito la tu pe ku hange ko ta noa fe ma o ngai fe ma o vi ki hange ke fa mo o ngai polis whakakolo ko ngā mahu ke mahu inga pe ai
ai malo ko kakai ngai tau ko ki mu a pito atu o ta vahenga ba ta fa la tu ke lo before na e toka i o te ai pe mo ne ngai fu cocaine na la ya pito ko ko lo mana alo i o te ia ki ha mo pe ma o matangi o toka mai ko ta vahenga ka ko inga ku o ku fe ma o ngai ne ko ke ha vaka ke malu i ai ngahi o tu motu ko ngahi ku manako foke ai kakai muri o atu fai ai ngahi business uri ko ni ku feinga ke tau i ke trucks ko ngana teria na mauai e tau tupu e wahenga ange ko ta no ki he le lori tamate afi ki ha fainga station i longo map ku da mana tu ke TAIMI ko la tu e fata ko ke lori tamate afi ke lere ki ngahi fitu mama angolongo map pe fai ta mai ko vela ia o ku tu pe lori ai ka vela pe apia os pe ke tu pe ko ha me ku vela pe api ko na sia o te tamate a fi me ne ya tamai mai a ke ho sia ma ha tanke ia ka ku abo station ni mo mapu e wai pe mana fu pai ke ka leva ke te ma ha tanke lori ko ne TAIMI pe ko hoko me ko tau e tu pe tanke ke ai pe le ko fana i pe lava leva ke fa haufi apiko ya mo ngai mo ui hange ko ke fatala no ki ai ka ko tu ko ma winga ku tatala no ki ai i he tafa akan ho patseti aku ne hulu i mai ai ngai me alahi la tu fika aki me mahu inga ko ia ke ai ha patseti o te ai ha me te ke fie tana ki mai ai i patseti ko ta mi ke fa fatala no tu ai ko foi whakau whakaluku fua e patseti ta o si lawe ke patseti mai kakai ko tana ki penia nga u bea ke whakakau ke patseti ke lawe iloa ki ai kakai whakaluku fua hawha o au be tonga ko sone ko ne tai kawen he me a le re au pito ai sone ne i ngai ko ngatahi ngai kolo tafa na me tu ka to hanga ki tai ka to wai pe na wafu na son o ka wa he popo ke hoko atu pe sone wano faka ilonga le re ya ona o fa malo au ke ngai puri anga ki wa na fai nga le le ko ni o ku hike o huia o tahi ke tahi ai ka mo fingo ta me ngai me ko to o sen hike to lahi ka oku ke lere pe ngai fatongia ko ia pe te ke post ngai ko ngai moto ni ngai kolone kai lava ka kai to ta ke ma na mo ui pe hange ko ki lava ni nai na vina to tai na ha ofua atana to luia hoka te pure anga ia mo ni patseti fa market mo ngau yang ma ni pe anga ki ko fa ui ma hu inga ko lo to ki si pa henga pe hange ko le fe mea kai ke ka kai uta ko frankon ke le nga we anga ko lo to ki ka wa ta fa ke ko ni la fa ne ngo ko ki motu be u i he tai ni ka wai ko ni ka to va e ko te ngau le la na fai na la fe tu kai ka fa pe ko ta di ma ko ta no ko popo pe ke fai langa ngau ko ni pa seti ma va ka toa ta mo tonga ni ka toa ka NIUA ko EUA ngai wa ho tama ka ko lo to ki kaua mau pe ta mo EIKI he me ka tau i kuna ngau e lahi o tau mu mo hanga ni ka ki ai pe ko ka ve ngai au pe VAKAUA mau pe ka VAKAUA ke langa fonua VAKAUA siasi mo pure a family mo va henga tafa VAKAUA ka lava pe a mako ki tanak fa o sia pe ki ka po ta no ho ni pe ko ti fa malo mo po ke te koe e hanga mari ko ke fo ki mai ki fa ho ko ma wen pe o ku hange ko me ta fa te ki ka ta ki pe so ko tau exporti pe boti
o fu'ulahi tau impoti. Koloa humai. Fu'ulahi au pito. Ko isi e tau koloa hukitua eksporti. Kahana uhinga. Kaki ha tau hivi whakapaanga. Kaki ha patisete anga mai kakai koe kuna whai ngā awe lahi. Lahi kahe whonua. Ko kau pesinisi mai kakai. Ikai ke pesinisi. Na wangongo auto o whatau he fua hari koloa o fua ki ngai pesinisi. Ke nau whai na tole ngā au whalu fua. Koe tau mua e ngā awe koe ni. Ke lawe ai si kakai. KOTOA pe. Ke kau VAKAUA mau pe mo EIKI mai kakai whanua. Ka tau e kuna. Ai ngā awe mahu inga. O tau te wahanga ki ai. Algo ia peso. Malo apito e LATU ai proklama ko ia ku ta whahoko e honi ko tui ku mahino apito e whakaukau ke o mai te hange ko e whama apo ko ke whahoko ke mahu inga o ke iai hapat seti maai kakai ke hu mo whakafonga wharearea ki wharearea o tālanga iai pe ke tari ke lava o tokonia pe whakaivia ai ngahi ngāwe ko toa pe i he wahenga taha whā pe ma ngahi wahenga ko toa pe o tonga. Pe ko tu o ku iai ai mahino le rei apito i whamatala ke whai. Ka ko whamalo atu i he proklama ko ta whako e ahoni ka pau o ku te ai hamea te ke tokang ki ai te ke whainga maari e peke ke to e whakaha mai. Papa i kai pe ko e lava ia ta proklama ko ia ki he hoatani. Solo ko whamalo atu ko e atu ki talamonu ki o ngā whakafonga mo e maukau ki he whiauhi o e FIFA e tauni pe ke whakafonga lolotonga ma toi mai ka whakafonga pe ke ka whakafonga o tani ma mo taono mo e ka whakafonga ko toa pe na loto lahi ke tu ke whaha pou ma ngā aue ma e whanua whakaluku fua a te ofa lahi ki mo tolu ta te fito ki o waka mo o waka atoa mo ka kai o tonga ni whaluku fua o whatu Malopito ko e whakafonga i ko e kantitetia wharearea i wawau tahawha LATU NIUA LEPOLO o ku mawhahoko atu e proklama ko ia i hoatani ke tau VAKAUA ma pe mo EIKI he mea kotoa pe he TAIMI kotoa pe. Pea ko mai whakawhika te mo tolu kotoa pe ka inga wawau tahawha mo whiri i he whiri wharearea. Tatau pe ki wawau hapai NIUA pea matonga EIKI ko mo kantitetia na maa wawau tahawha lava ke whahoko atu e tau proklama e ahoni ka tau mawai ai toki whelonga ki LATU i ha TAIMI whainga maari ka hoko mai. Malo apito LATU. Malo. Ia, o watu. Ko e lava ia tau proklama ko ia i ahoni, pia mo e whafonga ko ia kantiteiti maa wapau taha wha ko LATU NIUA LEPOLO. Ko e tau proklama hoko mi heni, ko e proklama ia i he houa taha mi heni. Hoko e tolu, aia ko e tau proklama ke tonga pe a tonga, pia mo takwhatani, aia te mawhahoko atu ia i he hoko atolu. Ka koe ki whanongonongo whawawawe e nia, o ku o atu ki hataha pe o ku ke nofo i o kalani New Zealand, ka ku ke fie mau ha ngā ue ke ngā ue. Koe ngā ue koe ni, koe ngā ue leipa, e lava ke ngā ue ai i he kautaha koe ni, o ku koe ngā ue koe ni o ku fie mau ai kau leipa e toko whā ki wheitu ko hantili i Waikato, ka pau ke ofia te wheitu koe au ke fie mau ngā ue koe ni, ka ke telefoni mai ke te au, noa uataha, ua noa nima, noa ono, noa fitu. Noa uataha, ua noa nima, noa ono, noa fitu. O ke mao rewa pe mo e toko taha, tau pehepe ko e toko tolu. Ke mao pe mo e toko tolu, pe toko wha, ngau e leipa pe ki South Auckland. Ko e ngau e o ku whahoko i he petu ko Puhinui, ofi ki Malaiwakapuna, o kwa e mo e saite taha o ku ngau e i Otahuhu, ke mai mo e saite taha o ki he petu Manurewa. Aia ko ngai saiti e tolu una o whia mau kau ngā ue ke leipa ki ai. Ko i loi peko tau ke lockdown level tolu. Ka koe whainga maari e ni maau wawe Christmasi ke ngā ue ai. Aki hao whetu taki mai ke teau i he whika te tau pe. Noa ua taha, hua noa nima, noa ono, noa fitu. Ka koe whilongo aki i he proklama ke tonga pe a tonga hoko e tolu.